Kasee no so na yon concern foforo mu na apedwa de hye be oha ya emu so akuafo bi so eka ho na wo mo apedwa wabu akwa South Mansimu apoyamantemu no ene won mo ayeye kire de atia won hene osabari ma sante from Pomanson ya wotoso ebienu omsusu se nana aton asase yank won de eye mfudie be 6000 acres amankwankre bi Adom TV etwaso Akuafo ene manfo a wonom ewo achim apedwa a wonom eye oye kire wonbota nyina ene se nananom ahemfo okrom honom agege won sase aton ama real estate developers ene adwumaku awodo a wonom nam kwati kwan so etu fam agudie esan sutu anua ewo krom honom akuafo yi ebo sobo se waje wonom sase nyina afiri wonsam akakra wo yekua wo so no wasan so agi afiri wonom ensem bra wonom eye oye kire ede wonom enkrata wode won sa hyase ekoma mpanyinfo bi okrom honom no ena ampa we champon a wodi edom yanim ede tu dwa se ade a wo hene na ye no eda na di pefe se wo mutemamufuo kra 3 billion asase no apedwa sha ewo mu no ewo hefa 3 billion no apedwa sha ewo broadcast asase no ewo he eye zip line ewo omnako ena zip line omnako zip line asase apedwa de ma zip line fo sika efri mu ba ye ena apedwa man chefa ewo mu ewo hefa leti kroyi da ho ewo japade a edi sika ba ase ye rumpunto bi ewo kroyi mu ebo se bibi ba kroyi mu na ho bo ba sebi ba bi obeja wonan kra no ayede ama apedwa man manfo bi anu odi ko jan abobo wonti ene wonsa ya no oye oye kire ibie no ene amane boni etwetwe nkomo oya ha oni se ye hia mo wa apedwa kuro ma ye niam nyina anye ye efati toilet kura ye ni bi amansa toilet awa ye mienu pe enti esra se mo mu aye ni enya toilet wa apedwa kuro ma na yufu kwa ye wa ye nya aduma anya ni ya ble ya pipe nso nya ye nsu god kwa be se nsu ni nyina enti ya bra ya sra mo mu aye ni enya bi wa apedwa kuro ma ni ensu ya wo entoye Yamani boni to aso ene osabere ma asante from Pomanson otoso mienu ya wo ye achema pedwa man hene ekotwetwe nkomo nanumu ena ohini ede to nanimu se wono de we free ono akasa ni pemu asi JHS block sabe ebeboa ma adesua ho nsema konkan ewo ekromu oni senti ono de ne a wo nyina ne se wo prempumtu amane manfo amo proof awa ile sana ye ntiwo me nim anom kan kra ana sa for zip line ono ho ne ma nyina map dwa ekoche district no kan men kiase enti ho de mitimi ansa okay so um kra prove ze say obi ukoton ye no ana say obi discalibre no asim the scale and say na bro kama ki matiase mentimi nchiase me nim re say mu bai so be demonstration mbo sa mo kan no fi be bosumi ne ya no mas da share the following week sa de ne de abaso me demonstration mo ye wi no mahunia ni pe di o machi apedwaman no me amti ayi osabal ma sa jawte apedwaman je bitu pa o bi mi tum se me